ako idete na seks, prvo i prvo, auto mora biti bar na pol punjan, zakaj. Jebi ga, ti ideš na sleme, šajbe ti se zahučaju, poliš klimu, sve to kuri. Eto, ja nemam pol, moram iti na benzinsku. Onda, jedan prigodni upaljačić, ovako, posle, moraš imati ovak jedan ščap za pecanje maloljetnica. Mora biti čisto, sve pička voli da je čisto, jebi ga. Ali, ona voli da je čisto i ti voliš da je čisto. Zato, imaš to lijepo miška beži. Ovak imaš jednu dekicu. Tek toliko samo da deneš malo da ti se ne zakumrave, jer ako ona zakumrave mam nju šlofiti da je žuto zvuha van zide. Onda ovak imaš kondomčić, ali ne jedan, moram kupiti još jer male ne bu bilo, jedan put dosta, prvi put boje se dopalo, a onda posle jebi ga. Zato, posle kad imaš seksić, kad više ne mreš, onda mali ovak zovem mrliško s penzlinom, ali moraš deti Duracelke na one jeftine kineske baterije, jebi ga, onda buju struja stepla. Posle kad se seks obavi, lijepo imaš ovak vlažne maramice, najte kupovati one z alkoholom, onda te peče. Samo ovo kaj piše ohne alkohol, samo to. I ove obične maramice, jebi ga, da se najde. Ali, ako đubre ne da, ako je prokleta kurva kaj svima da, a tebi ne da, jebi ga dečki, primjenjujemo silu.